leli belingamili yakhe. Mina angizwana nedoda. Hayi ngiyachisa mhlobo Ngizwana wami. nedoti mina, angizwana nedoti. Ngizwana nedoti. Nakho. Hlala lapho salibona. Yebo baba. Kunjani? Siyaphila baba. Siyaphila. Yebo. Ngiye lo mntwana anti lasibona isikhathi bani? Ye. Ngiye lo mntwana umbuzeni ukuthi ngimbone ephuma ngapi isikhathi bani elo bani? Khuluma wena. Umbuzeni. Ntombi, Ma, ubaba umahlalela ukubona uphuma. mbona ngiphuma ngingaphi? Yeah. Ngambuza wathi isisu lesi anti yabona ukuthi umntwana anti yabona ukuthi usekhukhumelela isisu lesi. Isisu. Isisu ukuzithwala lokuyana mina Uzithwele? Angisosithutha nyabona mama ngizomntwana mina umntwana ozithwele into enyambuza wathi lo mama uyakwazi uteacher thowa linika something. So ngithe ngizozwisisa indaba le before ngihambisa phambili. Thwala fumbathiswa lina ngithi. Phambili kwani? Uyihambisa phambili kwani? Umbuzeni umntwana nawe. Uthi awutshonga ukuthi umama uyakwazi. Awutshonga njalo kimi? Ngitsho njalo. Hayi, mahlalela. Mahlalela. Hayi, kungcono Kuyezwakala mntanami okunye kuyakhulunywa njengoba ukukhuluma usitsho njalo mntanami kuyakhulunywa baba. So uteacher liyakwazi wamithisa umntwana? Ngiyakwazi mntanami. La selisenza njani? La reporter. Asiripotanga mntanami. Yikho nisithi ezinye izinto ziyakhulunywa baba. Ikombuza ukuthi ukukhuluma khona yikuripota la yenza njani? Hayi mina into engigijimisile mntanami ngangitshele wena iqiniso ukuthi umntwana njengoba eyintandane ubaba lwana nxa ehola usithi imbijana imali asinike kube ngokwami lonkazana sizawondla umntwana. Hawu baba ngiyacela. Akula kucela mama kumele siye emapholiseni. Nxa ukuthi wena uvumela khona okho la uyejele. Uyezwa mama kumbe umngani wakhe lithiwa ngumabani wena mama ngapha? hayi namasifanda. Umngani wakhe angithi mama. So liyakuvumela khona ukuthi charity marriage umntwana ongakamithiswe nguteacher libe selisithi twice liyabe lisidla every month. Kuright khonokho? Hayi mina ngivumelani lakho kodwa bengizamile ukumkhuza umngani wami. Manje umuntu esitheni udla khona mina bengizathini. So lithini ngenze njani emapholiseni wena maka? Sukuma mina senze yamshiya emapholiseni. Hayi mntanami mina bengicela ukuthi lawe uteacher nxa enika lami ngikuqephunele mntanakhe. Hayi mama icorruption enjalo. Hayi ngiyakuhlephulela mntwana emncane under age. Amithiswe nguteacher lithi la ngihlephulela. Hayi bezabe ngikunika mntanami imali lakathesa uteacher ungijiyele. Awu baba hayi asambeni sukuma wena ngikasi. Mana siqede. Hayi kasukuma emapholiseni hayi. Mekele mngani. Asambeni semapholiseni. Khona kodwa ukho. Asambeni sukuma mama. Hayi akukho right la khona kurongo vele. Lawe mama sukuma. Sukuma. Thatha umngane wakho mama asambeni. Asambeni emapholiseni. Hayi asambe. Hayi kodwa oh maye awumntana lo. Umntwana omncane ongaka iyakhala. Hamba Uya nomngane wakho mama landelani. Siyabuya. Asihambe siye.